Tuhan, tolongku. Yang kok jin tahun sayang yang ta belum mah boleh ya kau suruh beli pun duduk sepak din tenang sayang melalui sebulan kok mau lepas teka-teka sakit roh kemudian kita ketemuan pak dan jalanan roh semua lah ben setil aku apa cong apa pak Makiatanya dong. Suli anyap siap sa beli ko pondok. Ala ka paboy bra, malah ko selang si penyolok ka kubing. Abah selangnya headset ya Juta ora. Headset ko headset. Jalan suli anyap siap. mar pak tak terlalu boleh ke pondok Ala apa buat ni jong? Apa standa beli ko pondok? yang kok nih serban pak hibir di rumah ada bareng tadi kau terambu ngeduk Justru kau lebih ni serga buat ni jong. Umpas benambu menku. maksud tuh Sing kau akan memuduk buat ni jong. Mak lebek neruan di ilmu. Saya kekebay pegangan hidup. iya kok bakun hidup terus kita nanti pegangan Tos gelu aja nggak merentuhi aja. Maksudnya sing kok harus aku tak pegangan hidup ilmu selama ben acure pondok hitung benar bisa mempitih barang si haram masuk si halal dua kelakuan si bener masih tak bener letik dengan adanya ilmu benar insya Allah mempunyai potensi yang baik kor niat mendukungku jaga bijak kerjaan ya menurut berem pak menurut kamu ngeduk tarap ya ah ya menurut saya kok cong No. aku lupuk man setia bet saya nggak jong mondok ke tempat ajar bebajeng terus cak ke guru nah cak nakal ngiding Tenang, Pak. Bancak ko beter. Pokok mo lebek to kereman. Sing kudu binyain. kalau benya jong mon pangirem besen nah Binya apa, Pak? Jagun pera sejuta ben minggu. jadi ini jong mon kereman besen nah bikin alam juta sekali Oke, jiban, Pak. Dul Kasim Mbak nurutip anan banji ya beli setia ke pondok iya dul main patang beca apa ring masuk tangkat cong sekali nyaman mayu ayo jong dul jong nih jadi jong pak mau lagi lu baba mole beremah bejar gelong kos bejan aku majar ke dul karpa lekar tak majer lah aku mendul jangan komik gratis mangan ki ampu majar jangan nonton kacang dan menobak nah berapa ongkos 10.000
Aku cek larang dul. No. Ya. Ada mon yang sela. Tin pa, jala ko asar mo tani pase. Ala ko boleh. Sip, totong gitong. Jadi ingat kejajananan. Macara nomor tip. Nomor tep. Ba na bijing. Iya nom. Kau mau berdiri menom? Berdiri sak jong. Di mana mata dek? Gila karta ada jong. Tapi jangan berdiri sa nom. Bah, kan kau nuting dasa. Saya maksud cengkok ruah. Tobo lo mangkat. Mangkat montuk. Iya. Keng berdepan lo apa jong? Mak pasal tanya tobo. Yang kok pengaran na beri na pase nom ke tubuh. Tapi itu ni lah untuk bola mangkat. Bah, elah jong. Cok berburu. Maksud nom. Ba nak beri pese ke tobo kan? Mar pesen bagi ke cengkok. Deki apa kaya rem bingko? Bisa pakai rem geran lah. Bisa jong. Parta aja ju ke cengkok. Mar pesen lah. No. Tinjong, kau boleh dulu. Ini nom. Tadi mereka mata ada taksi lebet. Iya cong ya sepeh. Indet tos, ma bola berita sile buat kemarin. Wah beca pak. Olah bener norok beca pak. Gimana yuk pak? Saya kau melelekat sebelah kebuntu. Abang buang gumu cak. Sambil norok ki. Ente meni kau lah. Ani kekacau ngucap abel kapan tu. Oh engki tore. Berarti ini ke satu jalan. Oh, kini ke berarti nak kana abel kapan tu. Engki, tore naik. Pak, kau mangkat? Ijong saya nggak ajar buat jengi tu. Jangan mangan. Saya sampai telat ngakam, tak sakit. Iya pak. Jalan lah jongkat mekat lah. Abah, redem beca pak, mata dek lah. Aduh, mangkat beca nih jong. Cak beca. Tak jauh beca roh. Ada berapa bos pak? Tak tahu boleh jong. Wala beca nyepsa ku timur. Nyambu pak. Nak kena sinorok gelak ru cong. Tak ongke kan dengar ah. Terus berem ya. Tinun tas dina gelu. Engkau ngoni nak kena arwah. Arah papan let. Tak tahu je bu. Dengan nak gelak ruah tak naik kan? Pasepal sumakat. Ari mumpung ada epak, senyaman bu rupai. Sengkot rota beli ke pondok. Tapi berapa boleh. Saya ngaju ke solet tak tak endut. Baik bu, pemburu. Jangan let man buru. Engkau bunga beli ke pondok. Serius bu, tanda isin kau. Kau buru tibi. Lama nih, rana hari jas.
Malan mon muro, pumusok pe. Petang ibu ya cepetan deh. Brem nah sampean. Kacang kita naik kan nah. Pasti tina aki. Engki sepora nah. Pekerna kuliah kelek keruah. Tiba-tiba konslet. Konslet bermana nah. Tak kalah ke listrik. Mai cong seman kata. Wak mang kata. Ijong. Abah. Aji kemma becan. Bedek asa. Tikelanan sambian malah lari gelu. Mai cong lari cong. Aduh, saya jawab ongkoreng bro. Toro cek sembi gelu becan dena. Pala lari. Payah. Ya seperti nareng bareng dong. Nom, kena segala demel lah. Nak kena sekemaan dong. Aru segala juga dina, ngawas ada. Abah. Ih, dong. Belum menakan nak roh. Kecelenan ngaranum. Orang acur. Tak kira lencelenan dong. Cai atas masuk dos tadi kapi. Menakar lencelenan. Tak kira pas sembi kapi reng-bereng. Halo. Ya anan been. Buru diri baca. Mana jelas sakit lebat HP. Tak kira jelas cerita nah. Sini been ekon ina sosengko. Ada belum apa nom? Tinjong, badan tos dina gelu. Kurang acur. Awas kena roh. Ari kita nyitek di melet. Kita dina racu. Allah, mai ngalle boy. Tako itu mau nyitek ke dina. Dan tas lagi lu. Orangnya kau angsor. Ari kita tidung di melet pas let. Lah, aja kau tak tahu dia. Aduh palang. Jangan kau tahu ngari ya. Tanah roba enjak let. Aja ya. Tangko sisale. Coba kiburu cek kau tanda. Pas buruk ada ha. Tin apa janko? Bram ceretan dul. Mak pas tangga cong buru diri beca. Saya nggak mau nuduh apa-apaan ke tangga cong. Ben saya pendong bingko. Iya ada bentong. Macam kacar elong sosengko ben. Cianan buru tibi. Pas lagi orang. Boh, ambo jak tahu karan. Lah pada tua, tahu des kesong tak. Iya bener pas. Iya mayu. Sehari keduain. Oh nyaman. Pokok kemarin dul. Anan mbak anu tabetang kacong ngene temu. Smackdown bas. Malah tak ketawa manin. Oh tenang. Aku mak sosengko tak kira burung. Mayu. Boh nom. Mana mereka? Tanya tarakin ke bodoh gitu. Ayo jawab yang dua. Kemarin kau pas.
Banyak cita-cita terus jadi apa, Bu? Ang cita-cita terus jadi polisi, Let. Apuh, demak, abun, Bu. Banyak tenggin cita-cita. Abah, jangan salah, Let. Nasi goreng, ada tayo temen mo. Siapa tahu pagi sengko di polisi, mendet di maling ah. Apuh, udah baik kena ya. Mang cita-cita terus jadi apa, Let? Tang cita-cita terus jadi YouTuber. Itu berapa ya? YouTuber film Madura. Ban coba ntar ke YouTube, ketik dulu Pandawa, gue keluar mana Ji. Oh, kan pemeran film produk Pandawa. No. Lu. Masih api tanggap plot film produk Pandawa, Let. Ya bermah boleh, Bu. Ya nonton di tahun seminggu. Cek saking komen, subscribe, pas like. Dan gimana semangat, nak kena produk Pandawa, gue konten. Yongku, sengko sempat niku film produk Pandawa. Komen sepe. Nonton ada siapa komen mah. Les kuni. Tak sepolan Ji ya. Dul, ban nekuin kok aja mendong ah. Aman menyaman. Sengko bisa mendong ah. Ban sinekui. Jo, Ici na ban montande. Sengko nyari BTV on. calon. Betul. Wah. Menurut Mbak Ndro apa? Menurut Sengko, si Celang Romoseng. Mak demoseng keluar benaben. Peng menurut Sengko si putih telur. Mak beda telur aja ngaji ya. Coba enterin. Alah! Betul bang kita ke dina. Kurang ngajar. Mai dul mendong. Wow! Jabur jauh! Tỉnh ra đi à! Tolong dul. Udah maban! Udah maban! Tolong bang! Aduh. Rotep. Tolong Rotep. Dul. Tara pa dul. Aduh, tengah sakit eh.